Bapak Adi Betri Bibisono dari SD Negeri Pangpetok Lotre Seto ngereng ke de podium atau panggung si ampun aki. Bapak Ibu saya molje parcuke tor sesaja saya hadir kun Kak Dinto serena ampun etikani telokale peserta sekapeng situng Abi Bedri Bibisono pada Rabu maka seka sebut kapotos burung atau begagal akor sareng kasopakaten se ampun esarojui bekto TM technical meeting are Sabtu Tapokor. Bapak Ibu seterusnya pun Gipanika kaula jurnalifa nomor lotre sekapeng 2 dari SDN Polaken Telok. Ngereng kator. Pangaporah para Rabu beten kaule ro kinah abe asabab epre pesan Kak Disa tak kenal maka tak sayang nyama beten kaule jurnalifah dari SD Negeri Polaken Telok Kacamatan Gelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Semolje seteje alim, seteje ulama. Setejeh Rabu Sepo Enum, setejeh juri atuan pidato, sepada cimejet mikah alengki epa semuan Kak Dinto. Pada okarah si paling ngepas, sebisah makeleh okarah besa pamator, edelem ngabitih ator. Kacebenah muci syukur de ajunan epon Gustih Allah Subhanahu wa taala. Seamur beceket, seampun tak kabileng banyak epon apareng kebungaan tor kaniseran. Mungku kaulah ajunan. Kantos kaulah ajunan bisa alengki tor apa pangki Kak Dinto. Kalaben kebedaan cumamper pangkelian. Edelem lalapaan atuan pidato seipediaki sarang korengan belegenimpo tu remeng sarang dinas perpusip Kabupaten Mekasen. Para bapak, para ibu sepo enem sepada sekek alengki bedi ia torakina are semangken engki Kak Dinto malangkeng Budeje Madura. Para Rabu seemulja aki sareng Allah Madura semangken langkong banyak budeje seampun kasohor turami esa are epon salah setengah engki Kak Dinto budeje pasarian ke Ageng Joko Tarub. Pasarian ke Ageng Joko Tarub Kak Dinto leres epon bede eti semonto
Kacamatan Larangan, Kabupaten Mekasen. Dimin menurut carita epon, beda 2 orang dari Banten Cebebere, engki Kak Dinto, se asma epon, Syekh Maulana Maghribi, sarang putra epon, engki Kak Dinto, Ke Ageng Joko Tarub. Se Kak 2 Kak Dinto, kabubuan amanat, kaangku nyebaraki agama Islam, sebede Ejebe Timur. Saampunatan tuk Ejebe Timur, leres seematur, engki Kak Dinto, kampung Pacanan, di Semonto, Kacamatan Larangan, seka 2 Kak Dinto, nyebaraki agama Islam. Saampuna abid, seka Dinto atingkel umur, pramelah. Pasarian Kak Dinto, bede kampung Pacanan di Semonto. Para Rabu, ponapah ajunan Kak Dinto, ngauningi de pasarian ke Ageng Joko Tarub. Engki para Rabu, alhamdulillah. Tapi ki banyak seta ajawab Kak Dinto, kenapa tak oni, kenapa ketinapa iki? Oh, engki alhamdulillah. Manabis kita uning ngireng pasarian Joko Tarub Kak Dinto, namun 300 meter dari Talang Siring. Mana di Talang Siring? Ngauning ya panjenengan para ibu, para bapak? Oning. Alhamdulillah afal caipon. Tak pona bapak ngireng. Dua kendengan Kak Dinto, minangkah budeje sebede ekota Mekasen. Para Rabu aki sereng Allah juru konce sebede pasarian Joko Tarub Kak Dinto ada buaki se asma epon nyikama sarang putra epon ke Aji Krisno. Cek pasarian Joko Tarub Kak Dinto bedeh banyak kenengan beni namung Mekasen akatia kebumin Karanganyar Tegal Jugenan deng Grobogan manabi matura leres kota Bekalan sareng kota Mekasen. Pasarian Joko Tarub Kak Dinto ampon kalontah tor kasohor engkun diticucukan wisata religi gerbang salam Kabupaten Mekasen. Pasarian Joko Tarub Kak Dinto erabui sarang maker sareh dari banyak kenengan beni namung dari Matura Bisaos nanging juga banyak dari luar Matura akatia dari Bondowoso Jember Probolinggo jugenan dari Sorbeje tor dari tempat lain epon banyak seasiarah Kak Dinto. Mager sareh seasiarah tor alengki nyabis pasarian Joko Tarub Kak Dinto. Banyak lebih iar Jumat asareng are notoben. Mangken dimin sekeje aki Kak Dinto bekal notoben. Tanggal sekemi kabingkeng Kak Dinto ampun totoben. Malar muke ki banyak pesiarah serabu pasarian Joko Tarub Kak Dinto sing budeje sebede Mekasen Kak Dinto tetap seken. Para Rabu seemulya aki sareng Allah juru konceh sebede Kak di saat buaki cek sampai semangken Kak Dinto ampun katurunan 12 dari Joko Tarub langkong abid epon. Pramila dari Kak Dinto ngireng bapak sarang ibu badan
mager sareh. Saya paling semak. Saya bisa malengkeng dek budaja kat dintoh. Namun sakak dintoh saya bisa betul kalau ngatore. Semoga nah tetia tambah na ilmu tol amal ibadah. Kacepot kulenah mira salalopotnya unas sapora. Setuju perating kaseta sontuk nungka cangkolam asarang seraten bersama tura sekorang kasoson. Tonah tortungkep epon pamator billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri tor para bapak tor epu se bede engkun kadinto sakadinto cecerbean pidato si ampon elampaaki sarang nomor lotre 2 Ibu Jurnal Lifah dari SDN Polaken Telo. Seterusipun ngereng nomor lotre Telo Bapak Hermanto Afandi dari SDI Al Munawwaroh Pamekasan ngereng ongke ke panggung si ampon sedia aki sareng panitia. Sebelumnya lalampang kadinto ekabiti nyama abdina kikadinto Hermanto Afandi metel epon dari SDI Al Munawwaroh Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية صدق الله العظيم. أما بعد حضرات الكرام sateja alim sateja ulama sateja sepo juga pengesepo sesami se kalau kui kak dinto sebeten kaula amul jaki sateja dewan juri siaptina amul jaki sateja kornen let kelimpo tu remek sesamangken araja aki mulang arepon seka pengempak seka setejena saya mulja kisah Allah Subhanahu wa taala sateja kancah sepada mulja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kareng ke da Gusti Allah semaha belas tor semaha agung. Karena kantos semangkin kadinto bejelaku mangkin kadinto petun kaula sateja laki kapadangan rahmat nikmat taufik juga hidayah epon kong langkong kanikmatan iman tor Islam sampung juga kanikmatan sehat juga kesempatan kantos betul kaula setuju bisa rabu dekat dinto dalam tarik lampa atuan pidato dalam bersama tura saya berdoa sarang kelimpok tu remek samalar muka sateja nikmat gak dinto elanceng akina kabitunya kantos akhir zaman. Amin amin Allahumma amin. Salawat syukur salam malar muka tetap cucu ke
da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seminangka panutan petun gaul saja anu cicelen saridai Allah subhanahu wa ta'ala kalaban arban samalar muka petun gaul saja tetap ngaulia syafaat kabitunya kantos akhirat amin amin Allahumma amin. Sataja Rabu sami mulja sataja Dewan Juri saya pada cuma berbangkelian epon ampon tetih sampurnana nalekah dalam setong pasemuan akati contoh epon kakabinan torlain epon parenteng lelampan kadinto kapakon ngatoraki lampa seperti kalampa dalam setong remu nika pon biasa ampon lampa dalam masyarakat jadi parenteng lampa kadinto semakin aropaki setong kebutuhan dalam masyarakat kong langkong parenteng lampa dalam besa madura namun parenteng lampa semakin gak dinto saya gak guna aki besa madura aki gak dinto besa aki punten atau besa alos semakin gak dinto mulai melarat mulai rang-rang saya guna aki bangsa madura setolen atau asli melarat cek melarat sebeda semakin bahasa Indonesia dicampur sarang bahasa Madura. Contohipun acara selanjutipun engki panikah pembukaan yang akan dipimpin oleh Kiai Misbah de Simuljah waktu kato. Nikah pun campur sarang bahasa Madura. Para bila dikak dinto satu jerabu kalaban badana gelimpok letur mekak dinto kaulah khusus pribadi kong langkong masyarakat pemekasan sedayana anorok bunga karena beda let gelimpok seki ngopeni seki merte budaya bersama turah kong langkong se ngopeni semerte besah egibutan kalau cek bunga nah bunga para mila dikak dinto kiring kong langkong dedet nguden dek murid kita sejak sekolahan ngiring cedus todus aku nak aki bersama turah leres jeboy pon bapak gele guna aki bersama turah seminggu sekali sekolahan gak ditok cek bagus karena semakin bersama turah yang tor lain nika todus sekali aki betul gaul mator sekalangkong dek kelipok let tu remek apuntuk rempek kemekasan kaangkui ngopeni kaangkui merte ejaan bersama turah selesai kirana namung cukup sekak dinto dari beten kaula mana bibada pamator sekorang akor kaator tendek tantuk sekorang sentuk angkitan okara besar sekorang sampurna tak langkong saya butuhka anyo ona sapora sesa raja-rajanya manabi bedah motor merah tak langkong cek pemwaki bisa manabi bedah pemator sesala tak langkong cek pemasuk aki dalam ate wa khairan ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri Bapak Ibu saya pada Rabu Kak Dinto Sekak Dinto cecerbeen dari peserta lomba Bapak Hermanto Afandi dari SDI Al Munawwaroh Pamekasan. Saterusipun kaangkui nomor lotre sekapeng telok sekapeng 4 Dewi Novi Indah Susanti dari SDN Pademawu Timur 2 ngereng ke de podium si ampon sediakin.
Nyama Beten Kaula Dewi Novi Indah Susanti dari SDN Pademau Timur 2. Kesampang mele sepatu, mele etek kasor beja, tak gempang norok pidato, ate nyitek keng ejek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sateja sesempeen pamarte pesah ben budeja maturah seemul jaaki sareng Gusti Allah. Secuken abdina banget taati sateja elet atu penal tetebu maturah sepademul je. Sateja rabu pada cang tor cangkolang beten kaulah mator sateja sepo. Langkong-langkong sateja keae, sateja masai, sateja pamerte, pesah ben budeja matur. Amarkah epasemuan kepanikah beten kaulah bedih ngatorakia setong pamator seapul ompul merte budeja matur. Maturah aga dui budeja sepenget kaalo banyak bagus cokop maka pencot ate ananging budeja maturah sebanyak kepanika samangken pon kalompak de tengah budeja luar semarosak tengka ben pekeranah kangudeten. Milanah kewajiban kaulah ajunan kaangkui merteh maseken tengka bentareka budeja maturah nyopreh eka ateh ben eka teging sareng satejeh kangudeten maturah. Tantonah budeja sebagus sebisah nambai acem bentaram temah kaodien manabih budeja semarosak samangken paelang budeja serosak contohepon carok alarok bekal tasarok rogi tak bekal oleh kaontongan ben kanyamanan sebedeh pikiran panas ngeras-ngas bekal nyangkoleh carok de anak ben belenah saomorah. Saberintu juga budeja nyabung ajem kala bentaro sepacet eka tero ngak ngingai reng nyabung ajem tak bekal ontong sekakutong tapeh ena bendisteh sebekal eka oleh amar kemenang taro nambah pengko bekal nyareh taro serajeen ben saterose bekal katakien kalaben pangarep ontong tape putong milanah panyoon de sateje pangasepo pamarteh tengka ben budeja matur ngireng tamen paseken adat bentare kasepon kapra kalampa emaker sare kaulah ajunan seku ongku bisa nambei dek satejeh tareka eseredoi sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Samuga ngalepeti saja ben belengajeh dari ajunan satejeh caepon orang sepo manter bedeeh lik beliknah deder
ka ateh semesteh nambai order kaderder tetiah lantaran kasadarah ben tabuka nah ateh kangudeten ben cembereh pangkelian malakantos bude jematur tep jejeh ben raja kablutoh melek gula melek cepot kagaporah sekak dinto pidato beten kauleh salah lopot nyon saporah labun pote sadrikaan sopung pole sapanikaan ihdinas sirotol mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagadinto Dewan Juri sareng bararabuse hadir kadinto cecerbeun atau berdedebun si ampon lempaki sareng nomor lotre 4. Ngiring seterusipun nomor lotre 5. Bapak Muhlis MS dari SDI Al Munawwaro Pamekasan. Dek salerana si ampun kapupuan ngiring ke atur. Nyama beten kauleh Kika Dinto Mukhlis MS dari SDI Al Munawwarah Pamekasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. La sadajata wa la basatata lana في بداية أي منطق إلا لرفع الشكر الجزيل على نعمه العظمى ورحمته الوسعى ننعلها بدءا أول بدء ذي بدوء ولا أنسى أن أقول شكرا جزيلا على هذه الفرصة الغالية مثلها كمثل اللؤلؤ الذي تلألأ ويتلألأ وكان تلألؤها أطيب من تلألؤ اللؤلؤ والمرجان. Sempa pangapete ajunan semulja sataja alim ulama sataja kiai sataja guru sataja sepo cukanan sataja dengan sepo songkem pangapete ajunan semulja Bapak Bupati Pamekasan sareng tondunan karapet epon seampun cem merte maker sare asre rampak naung beringin korong songkem pangapete ajunan semulja sataja Dewan Juri selaki misam belibis edelem kacumamperan searontong tor aperis komalancang pamator ngereng peten kau leka dinto ngoncuk kaki pocitor sokor da Allah subhanahu wa ta'ala seamur peceket karena kantos laku aremangken ka dinto peten kau lelaki keteponan rahmat nikmat tor hidayah epon saengke peten kau leka dinto bisa aleng kita pangki
tor asilaturrahim patukuan kak dinto dalam keberadaan saya tor cuma berpangkalian. Salawat tor salam samalar muka tetap pada junjungan Nabi Agung mustekan alam engkika dinto Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seampun apakah peten kaulah dari petengah alam kantos terakna alam kalaban badana agama Islam. Saingke peten kaulah sarang ajunan bisa apita aki perkara se halal tor perkara se haram. Satu rabu sesami mulda sepo anum sesami parcuka. Allah Subhanahu wa taala kak dinto adbu dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artepon Allah Subhanahu wa taala kak dinto nyipta manusia dari laki dan bini tormatati bangsa-bangsa ben suku-suku tujuan epon engki kak dinto supaya saling kenal setong per setong. Allahumma salli ala Muhammad. Jaipun Allah paserah-paserah si as-salawat katang Nabi sekalian maka sengkok peti ebelis 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Matur sekalangkong satejerabu sesami mulja sateja dewan juri sesami parcuka. Peten kau lekat dinto wajib asokor da Allah Subhanahu wa taala si amur pejagat. Karena peten kau lekat dinto eratsa tor ekarsa odi etana matura. Matura kak dinto kenal kalaban budaya epon. Salah setengah engki kak dinto budaya kesenian ludruk. Kenapa ludruk kak dinto? Ludruk kak dinto aropa aki budaya Jawa Timur. Saya kenal ematura. Ludruk kak dinto akan tu careta rakyat si acareta aki keodian masyarakat. Ludruk tak cuma akan tu careta seloco punten. Namun ludruk kak dinto akan tu pebulangan nasihat sesai. Tor kelaban badana ludruk kak dinto peten kaulah sarang ajunan bisa molang bersama tura sesai tor secerna. Taretan, oh taretan, alhamdulillah. Ini sekalian ini taretan, oh taretan, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Satujerabu sesami mulja sepo anum sesami parcuka. Manabi peten kaulah sarjunan kak dinto ngolati kesenian ludruk. Maka peten kaulah kak dinto pedimireng pesa-pesa sesai pesa-pesa engki punten secerna akadia. Katipona pacarana peten kaulah kak dinto apa sada orang sepo dua. Katipona pacarana peten kaulah kak dinto apa sada orang selebih sepo. Tor katipona pacarana peten kaulah kak dinto apa sada kanca peten kaulah. Parmila dari kak dinto samalar muka kalaban badana lampa atuan lomba pidato arim semangkin kak dinto peten kaulah sarang ajunan lebih tresna kak angkui apesa dalam ator tor pamator saben arena. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad.
Setajerabu sesami mulja, sepo anum sesami parcuka. Sopaja pangkalian peten kau lekat dinto cemper. Karena bari malam, tim peten kau lekat dinto Prancis. Pakala sarang Argentina. Engki, Prancis kalah engki. Parmila dari kak dinto ngereng peten kau le anyanyi ini sakoni. Tikel tak napa, makai suara na peten kau le. Coba, engki. Oning lagu na tanduk majang engki. Ngapotele wala jere etangale reng majang tanto nala pada mulai muntengku dari ampet pacelena maseben nya ongku leon lenak setejerabu sesami mulja sepo anum sesami parcuka sakat dinto angkitan pidato dari peta kaula manabi beda pamator sekorang pantas ke ator otak berbeda angkitan okara pesa sekorang sampurna mungku deka pangkalian epon para rabu seteja khusus epon deka seteja dewan juri peten kaula nyoon sapora kasungan naple ngobeng na kelepon cekot mon kula nale mak kula mira sakak dinto pamator dari peten kaula manabi bada sesalator selopot peten kaula nyoon sapora ihdinas siratal mustaqim summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri Tor separa Rabu engkun Kak Dintos. Saka Dinto cecerbean dari Bapak Muhlis MS Kenging Lotre Sekapeng Lema dari SDI Al Munawwaro Pamekasan. Seterusipun nomor Lotre 6. De salerena taretan se nomor 6. Ngereng engkel ngengkuni engkun si ampon sedia aki. Ken panika lakar berpaan registrasi kita registrasi. Namun ki perpaan technical meeting kenging lotre nomor 6 namun kita registrasi eloncat tinggi seterusipun Sekapeng Petro nomor lotre Sekapeng Petro Ibu Kholidiah dari SD Plus Al Firdaus de salerana tereta nomor peto ya torna engkel ngengkuni engkun si ampon sedia aki. Nyama peten kaula Kholidiah dari lembaga SD Plus Al Firdaus Tampung Pademau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateja Dewan Juri sepeten kaulah mulja aki jajaran panitia lomba torcuke para pujengke sekaparengan sehat ben sempat hadir panggunan Kak Dinto sepeten kaula mulja aki
Para Rabu, sepetan kaulah hormati. Saampunah pamoji sarang pangormat seagen du banyak keberkatan kaatur de Gusti Subhanahu wa taala seamor bejaget torponcung solawat salam kaatur de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tolade sadaja umat. Para Rabu mongkuh badan kaulah sarang pamangki cakanca sesering buk ombukan setong pamangkian Kak Dito apa grembek ngenenge kobengan berkah matura Kak Dinto samangken ampon kaelangan ca ojak maturana para sabidak persena lebih. Bedah banyak manyamanah pangkunan kadiah sotaber sampang pakong demabuh otabeh pasian tor terasa bersalaina sebeden kaula sarang ajunan kantos semangken tak ngaoningi makna tor maksud leres egi etamping seselain nak potoh beten kaula para det ngodeten ampon tak kabitong kaelangan benyak petotor maturana utamana sebedah ekota ben tamping sesena sekak dima sarang reng sepona petotor resa arena Kak Dinto aku naaki besah Indonesia para ngodeten menabi abenta ngocaah pau mangke nyebut buja kerem nyebut keper opo selepi lo copole nyebut sabitek nempolo leres lagi maka dari Kak Dinto sebelum mator lebih jauh ngenengi malangkeng putaja matura abdina pedih apa pareken dimin mano elang edejena pinter tade sokona mon la elang putejena matur tade sok mana leres para Rabu sanis karana selangkong lajloje torngoboteraki samangken Kak Dinto puteja matura banyak kaompangan puteja lain kantos abatambah saja nyorot tor sajen korang kalonta contoh epon keraben sape Kak Dinto menabi dimin kalonta sampai keluar negara samaken ampon tak sapangodengan boleh misalnya boleh ojung Kak Dinto
ampun keompangan tinju sarang gulat. Mila dari Kak Dinto, seheran pole tompang keton. Apa napah putejeh lain, mak bisa rakep, sajen rakep tor kalonta. Paceng TV tor internet, poles pangonyer, papegus. Mila dari Kak Dinto para Rabu, ontongah bedeh balai bahasa sorpeje. Bungana bedeh tu remek. Ben ontonga juga bedeh pakem matu. Ben kelimpok lainnya. Sekak dima, Kak Dinto ape kuna minangkah pamatulen sopanekenan sekoko tor teti pamole enah anak poto sebekal datang seampon benyak keelangan totor besah maturena tor ampon mulai tak partuli deka ejena. Cukup sekak Dinto petotor dari Aptina mator sekelangkong atas kesempatan ben mator tak langkong atas katopalan sareng kalopoten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor lotre sekapeng peto Ibu Kholidia SD plus Alfred Daus motor selangkong sekak Dinto Dewan Juri sarang separa Rabu se bedengkun Kak Dinto dicerbeun se ampon pada Pak sarang nomor peto anoro mba mele ete mon seraja rasa ko besar noro lomba aceh ngetek marke panikah aja geh besar sajen siang sajen panas sengki cecerbeun se ampun pada Pak sareng peserta lomba dari Kapeng Situng sampai Kapeng Peto Kipuru sajen bagus tor sajen panas panika juga menambah Pak Oningan pengawoningan dapetan kaula tor pengalaman juga kaula markeki acer juga dalam cecerbeun juga abu debu seterusnya sepon se nomor belu seterusnya sepon ngereng se nomor lotre belu Bapak Ahmad Muniri dari SDN Cungcangcang Situng ya torna engkel ngengguni engkun se ampun sediaki. Abdina Beti Minalaki, Bitnya Abdina Ahmad Kamarul Muniri, asalepon dari SN Cungcangcang Situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Setuju Dewan Juri, setuju para Rabu, seketen kaula hormati. Ngereng pada ngamuji syukur di Allah Semaha Agung, seampun apareng kanikmatin secek rajana de kita setuju. Searopa nikmat sehat tersempat kantos kita bisa along-polong de engkun Kak Dinto kalabeng kabadaan cumamper pangkalian salawat torsalam tetep-tetep de serena simulje Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangkah pangolos sateja umat
Para rabu sipada parjuga manabi etalek teki ngengenge beb kabudayan neng Indonesia talebet ama Jember lah. Kabudayan sebedah neng Indonesia ampon tak kabileng banyak nah. Acicir dari Sabang kantos Merauke. Salah situng bedejeh Kak Dinto bedejeh sebedah neng Pulau Madura. Umpama epon bedejeh ocung atau okol. Bedejeh Kak Dinto taperana elampaaki nalekana musim nemor. Minorot kapar tajeen bedejeh ocung Kak Dinto tujuana nyopreh tulia toron ojen. Dining lalampaan epon ing kipanika dua lalaki tibesa cekung ngagem seleber kende laju cukup adepen o tadi ngacuh ora akeket laju Kak Dinto kalabun keluar pelong Kak Dinto menangkah ketenger cek bekal to ojen ananging sengereng ocun bedeh katantuan epon iki panika tak ekenge ngagi mokol anggotana sebagian atas torjogenan tak kenging mokol kamalawan epon menabi pas bedes alompa dari ketentuan cucuk epa keluar pas nyata agi kalah saistona bedeje ocung Kak Dinto ampon kalampang kabidin mulai Jerman Belanda ampon bede nanging taking ser kalaben obena Jerman ocung ampon mulai asal. Pon apa boleh ngangureten ampun kurang merdulih beb Kak Dinto. Asabab ocung ianggep orang pangleburan. Menabi tak kalib bedeh situng tisah ki alam paaki ocung Kak Dinto. Engki Kak Dinto tisah angsana. Kaleresen bedeh kecamatan Palengaan. Parlo kageli je ocung Kak Dinto namung bedejeh Madura. Jadi benih situng kepastian keangkui madeteng ojen. Sadejeh ketentuan pon apa caepon karsana sekobes. Tak ekeng ngaki laju partaje je kalaben nang ke ocung ojen bekal corona. Sepejerapu sepada juga kita menang orang Islam kotu apan tuman manabi terom made tengah ojen wajibaki ekotuaki salat istis kok salat pernyoonan dek seko besah nyopreh tulia dateng ojen kantos makir sare tak kekurangan air. Sedejerapu sepada juga kita minangka ngangudeten wajibaki miarah tor mageng budeje Madura nyopreh budeje sebede Madura tak kongse obus kabeter pas aku sarang negara manca akadia pan seponapan budeje sebede negara Indonesia seampon aku negara manca ngereng pada abinareng nyopreh Madura kaunang kalaben pan saponapan budeje seakan duk beburukan becek mongko dek sedeje mager sare Madura kirana cokop sagak Dinto pemator buden kaula pangarep dedia tambenah pangoningan mongko dek sedeje nah
kalaben pamator pongkasan mun serena serebu lenjer dengan carpot dari tanah merah mun serena lagi ajar salah lopot nyon sepora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saga dinto tetebun dari Bapak Ahmad Kamarul Muniri, se nomor lotre nomor belu. Se ampun ajar beaki salah situng budaja matura se ampun mulai obus. Lampa tareka atu pinal pidato bahasa matura Bapak Ibu. Neka salah situng karsah kegumatian atau kepedulian kelipok tu remek kaangkui merteh budajan Madura. Penika kaangkui juga molang arena kelimpok tu remek sekapeng 4. Seterusipun Bapak Ibu Dewan Juri se rabung kun Kak Dinto. Seterusipun nomor lotre sanga. De salerana taretan se nomor sanga ngiring ongke de pangkung se ampon esediaki sana panitia. Cek. Parlo eka kenal nyama badan kaula Daniel Nila Krisna abekele dari SMP Negeri 2 Mekasen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du, hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, sebetan kaulah takdimi, para bapak, ibu, sadaya dewan juri, sebetan kaulah hormati, sekabitan ngireng arang sarang, amuji sokor dak kusla si amor paceget, si ampon apareng, beles, penolong ben petotu, dak beden kaulah sarang para ajunan sadaya, salaki kapareng, berkat omor, buger, tengar, binar sama rampeh kantos bisa dipanggi dengan Kak Dinto dalam kabedean sehat walafiat dalam lalampaan atuan pidato saya pabeda sarang kelimpo turemek. Bapak, Ibu, Dewan Juri, sarang para rabu saya padepar juga rancangan beden mator cang beden kaula kau melancang tormator malar moge tak detia rapak kumbing ngodeh dedeh kantos tak kaacapeh adigang adigung adiguna setak pakuna saat semangket beden kaule bedingatorakieu sitong pidato kalaben pul ompul ngangoden merte besah Madura para ajunan ampon padengakeli sateja Basa Madura saat semangkin ampun mulai rempak kumbing ngalotor dari penotor basa Madura kong langkong ngangodeten ampun rangrang aku naati basa Madura nah delem kaudien resa arepon cekak Dinto notuaki jak basa Madura nikah ampun yang nyengla dari saat dalam masyarakat saya tormator sarang kancah saya tormator sarang orang seasepuan saya tormator sarang
orang sepo epok jompok juga saya formator sarang guru nang sekolahan. Kadetian Kak Dinto amarga pan sepenapan sabab saya salah situngah orang Madura ampun kasemsem dak kaputujan mancah saya masuk Madura kantos atau diegi rasa korang emanah rasa korang panglebura rasa korang kumatenah dak bahasa tibi Kak Dinto bahasa Madura. Malah saat semangkin potra-potri Madura ampun banyak saya tak nyambut emak apa embu de orang seponah saat semangkin potra-potri Madura ampun banyak saya nyambut mama papa mami papi tarkadang ngangode dan abesah ke badan bibi tarkadang juga tak abesah ke selangkong sepo opamaipun pak kaula nyoone eti ada ereh ampun pale mana bu ngobengi pun apa pak saya sekak dinto no tuagi cetak oning tata sorot santer ocak sarang sorot santer tengka Bapak Ibu Dewan Juri sarang para rabu sebeten kalau hormati kewajiban ngangodekeun merteh bersama Madura nyopria langgeng nyelbi nyolbu tombu jenoh iki Kak Dinto sesapesan ngireng dalam kaodian desa aren Bapak Ibu apesah keputrana menangkah ngajari tor ngalate sekaping 2 sekolahan moret wajib bagi apesah ke guruna juga sabak liga guru apesah ke moret utama nah guru saya mulang kelas itu kelas 2 menangkah ngajari tor ngalate sekaping 3 pamarentah juga kotu ngopeni merteh bersama Madura kalau bencara pasekut mabede penataran ngengengi guru dari PAUD kantos SD pasekut mabede atuan ngengengi kabupaten Madura pasekut mabede tatengkun ngengengi kabupaten Madura akan tas saat semangkin Buk remak mabede atuan pidato bersama Madura Kak Dinto paringi plus sepongkasen beda pesan dari para bengesepo kaangkui pangkutan badan kaulah sarang para ajunan Eki Kak Dinto tupak bebu guru rato sasejeuna rampak naong beringin korong angaupi ecung poncung bebulengan atau ranah maksud epon reng utama seesopre sekak Dinto pamator badan kaulah korang langkong hanya on sepora numpak motor kamakasen meleh epot dek gepora sekak Dinto pamator pongkasen salah lopot nyeon sepora salam literasi Salam literasi juga Mas Daniel Nila Krisna atau Sukangkong sekak Dinto Dewan Juri sarang para rabu saya badan kun Kak Dinto cecerban si ampon pada Pak sarang nomor lotre nomor sanga seterusipun nomor lotre 10 ngereng se ampun kapupuan nomor lotre nomor 10 ngereng ongke de podium atau panggung si ampun disediaki Ibu Raden Ayu Eka Wahyuni Aryani SE dari SMP Situng Pademau. Eka biti dari Setong Pamolan beten kaula ngajuakinah salam hormat de para dewan juri silake sicek gen tengah parcuka juga de ibu dewan juri sicek katina sebeda nenge aula Kak Dinto kendengan Kak Dinto dalam kebedaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu Aryani dari SMP Set Abekile Cakanca Guru Noro Remek se elaksanaki nenge aremangken 20 Desember tahun 2022. Ngereng poci sokor kehadirat Allah Subhanahu wa taala pecuaki terus sekak dimah nenge aremangken beten kaula sareng panjenengan seteje parenge sitong kenikmatan engki Kak Dinto nikmat sehat
nikmat sempat bisa norok lomba tor alengki kenengan Kak Dinto dalam keadaan sehat sempat tor gembira tor ceria cepon bahasa Indonesia keng neka tak kengeng yang kui keng kula kun bak nyoba makle seketondu tak ketondu seneng bingkeng makle padang dek beten kaula cek bede bekel dari SMP Situng Demabu. Matal sekelangkong aplaus. Namong sebelum beten kaula ngaturaki tema malangkeng budaya matura ulombula sebeten kaula aturaki dek panjenengan sedaja bede setong pantun sebekal beten kaula aturakina. Sekapeng situng acuel tak tahu lares, selares kaju manis. Cengkok tak takok dek koncok keres, korla oleh seceleng manis. Sekapeng dua terus aja muah, aja muai terong pote. Terus atemu kunderi beri lekerong pole. Engki nek kedua pantun setekai sarang pul empul sebekal ten kula angka dalam tema Kak Dinto engki paneka nyabe oceng. Panjenengan beoning nyabe oceng ini kan apa Bapak Ibu? Punten neka nyabe oca si asalepon metureh bek ngebere. Dan kula juga bek oneng ki puruan juga moka nenge Google, moka neng YouTube. Nah, oceng ini dan kula juga tak oneng ngereng areng sareng sami maos acer ce oceng nikah arte epon nyabe oca. Nyabe oca nikah biasanya dalam papanggian lalampaan saseraan saseraan lamaran nak kana abekalan eto juaki dek nak kana lake setero kana bini. Biasana mau nak kana laki terus kana bini nikah on zaman mangken pon ampon canggih bede Facebook, Instagram, nah popole kasah WA, WhatsApp, pokoknya tor selain epon. Namong cuman mangken betul kaula ngajak ke panjenengan sedaja mak letak lupa de seseraan lamaran abekalan nikah wajib pakun ki ngangkui orang sepo saya bisa ngater saya tak bisa diwakilkan sareng WhatsApp otabe Instagram otabe napa kasepoleh sepo seater kasepo makin YouTube napa tak oni oh kan makin nikah beda orang sepo saya bisa ngater potrana menta tale tresna dari kede pihak bini nikah saomba mana selakenya mana dol terode orang bini seeka karep seeka teruenya mana Siti engki nikah pon kalota dol sarang Siti neka cek terone ke Siti marara Pak minta tolong Pak minta akina kana saya mas Siti ro Pak mak corak jadi sedeken Pak nah mon pon bapaan saroju ampun setuju nak kana calon nikah biasanya bedereng-erengan sebekal mede Pak dari dol kacombon lek Siti nikah nah, caranya beda Pak nikah beda nyabe oca si nyabe oca nggak bisa nyabe oca nikah biasanya ngangkui reng-erengan motor kenapa kula ngangkui motor olehnya meturut ada oca mobil mau ngocak mobil nikah berarti orang sebeh mau orang metura ngangkui motor berapa motor saya tengah dari keluarga Siti kan datangnya udah nikah pas saya dari keluarga laki misal ngocak bedelema motor saya Pak deki ke keluarga domboan Siti cek parcajaan ke orang metura anak apa mak nikah olah orang metura nikah banyak kelimpo banyak kutong rocung kor mer saaki bedoreng abekalan biasanya tak pakon esoro langsung nyombeng engkau nyombeng motor biya sengkok nyombeng jejen nyombeng gedeng nyombeng nah apa boleh kasah pas pada sitong jejen oh ini kesampian berdana potai jejen apa Bapak Ibu tetel engki leres terpenter Bapak Ibu berarti ampun aku aki nyaba ocak de engki agak bayar tetel nikah rat malarat gempang kebay dari
pelotan se campur sareng nyior pas etua etoto dalam keberadaan anga anapa mak kotu anga pulan monta anga etoto ni tak cekak kini ungkapan tali tresna ungkapan cekak selanjutnya jadi Eropa aki jajan tes hanya mah jajan tetel rasana cek saena badan kaula tak bisa meragukan lagi panjenengan sedaja ampun oning seanya mah jajan tetel kak dinto neka sebisa nale tali tresna dari nak kanak lake ka nak kanak ini manabi beda seatorakina biasana reng-erengan mobil setelok motor lemak motor gila kak disa mon rombongan pihak lake biasana palongku menereng meturah sabe neng kenengan seaya mah gerdu otabe musola otabe langker manabi pihak bini neka sabe neng amper bek ngade neka khusus binean manabi lakean ereng-erengan sebelum masuk ke compokan sebine neka biasana bede bingkengah binean yade lake bede bingkengah anapa made nika polana sebine se apekah jejen se nyera akina oca neka bapak-bapak se abek te jejen neka epu-epu se bekal made pak aka calon nak kana bine neka se bisa pada pak polana ten kula ampon bete si sareng bekto manabi bede kakeleruan beten kaula Eka Wahyu Aryani nyoon sapora serajena nyaba pot sambi arakora salalopot nyoon sapora billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri sareng para rabu seki alengki cimet cetmika engkun kadinto sakak dinto cecerben dari nomor lotre Sapolo dari SMP Situng Demabuh. Satrosepon nomor lotre 11 Novasari Rufiana dek salerana taretan nomor 11 ngereng yatorna engkel ngangkuni angkun se ampon esediaki. Abdina Novasari Rufiana dari SDN Patemabu Temor 2. Narekai budaja setak saate sarang Islam. Samper leres melesoto laban gula. Ngibet talam mangkat kanaguan. Mon pajat leres mirangakina pedato kaula. Tore jawab salam paungguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nikmatullah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ajunan semolja sataja sesempaan, sataja kiai, sataja masaye. Ajunan semolja sataja let atu pinal tetebu. Petoto besa seminangka pamerte besa matura. Bapak Ibu tantretan sedaja sepadamu ke sekelangkong parjuga karaipon menabi epasemonan kepaneka ngatore poce dan pamoci kator mungku de Guste Pangeran seamur bejeget Guste Pangeran sesakelangkong beles seampon aparing rahmat benikmat de kaudunan malakantos kaula ajunan salaki ekarsa epatapangki ben epalengki dalam keberadaan cemamper pangkelian kagencer berestor selamat tetap dalam petolong se epon Gusti Allah azza wa jalla salawat tor salam semoga tetap kaatora mongku de Gusti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaja Rabu sepo nom sepada molje parjuga cangkolang kaula mator ujunan sedaja sepo nyaona eti
tero ngaturakia setong petotor seapul-ampul ngatasi budaja se tak sajelen sareng agama Islam. Budaja aropaki arta se tak kabileng argana. Munggu dak setong engkun padukuan bangsa benegara. Melana budaja parlo ekandi perte erabet nyobre bisa epakuna dak setong padukuan. Mungku dak marker sare patukuan. Apa masuk na Buddha jajaria? Jeman agama Buddha, abekta agama Buddha. Jeman agama Hindu, abekta agama Hindu. Bekto Islam masuk, Buddha masuk ngebesani kesadanya engku. Melana enaleka jamana semangken, Buddha tak sejalan sarang akidah Islam. Parlo bade ikhtiar keangkui memasok kaide agama Islam dalam akte kepaneka. Tapi tengate bengas tete cek sampai medel reng loka ate. Amar ketengka bentareka sekorang salpa ben sepa. Sebisa merosak atong ben karokonan odi atatangke. Abengsa ben anegere. Je sepo tor enom sepada mulje parcuke. Semangken pon benyak tak kaperte. Elang tak akare. Milana Buddha jamatura sepon kapendem. Buka songka. Nyopre Buddha jamatura atambe muda kaalok saentoratunya nambai ngajul poncule pamakasan. Raja Bajra Parjuga. Namung sakak dinto ator ben petotor sebisa ke ator. Sanaleka bedetona tungkakepon pamator. Ngalebiti ate sepaleng asor. Nyoona sapora setak kaukor. Kacepot kulemira. Ngibeterpal etas motor. Salalopot nyoona sapora. Saengke bedetopal pamator. Usikum binafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakadinto cecerbeun dari nomor lotre tareta nomor lotre 11. Saya ampon cerbaki pidato epon atu penal pidato pesamatur menangka situng karja kaangkui merteh budajen matur kaangkui juga ngemot mulang arena kelimpo tu remekse kapeng 4. Seterusipun engki kadito nomor lotre 12 ngereng taretan nomor lotre 12 Bapak Ahmad Kurniadi dari SMA Negeri 5 Pamekasan ngereng ke ator. Sebelumnya pun beten kaula ngenalake nyama beten kaula Ahmad Kurniadi searopaaki sialtung situngah bekel utusan khusus SMA utusan dari SMA Lemak Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Lakong timin ngireng beten kaula sareng ajunan sedaya amuji syukur Gusti Allah samur bejoget seampun apareng keimanan kesehatan dan kesempatan sehingga beten kaula sareng ajunan bisa apol kompol pasemuan
Salawat salam moga tetap etiba akhir junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ampun abektah agama saya loros bener engkika dintoh agama Islam. Matur sekelangkong beten kaula sampai akide panitia lomba. Saya ampun aparing kesempatan dek beten kaula kaanggui ajar beagi malanggeng budaya Madura. Ajunan pamirsa sesami molje khususipun Dewan Juri. Kesempatan samangken beten kaula bekal ajar beagi sakoni budaya Madura. Pantona budaya Madura paneka banyak macam mepon, akadia, hadrah, saman, macapat, keraben sampai gutong rojung tor lainipun. Namung neng kesempatan samangken beten kaula ajar bahagia khusus gutong rojung. Gutong rojung engki panika aropa aki kalakuan sesae sebiasana yang kuy orang Madura. Contoh epon bila abadi compok masjid tor sekolahan. Ajunan pamirsa sesami molje. Dimin Madura kak dinto manabi abadi compok kota bebengko panikah kompak sebele karabeh satetangkeun. Namung ejeman samangken hutong rojung panekah ampun mulai tade. Asabab alangan-alangan tak bisa akompol. Mela dari Kak Dinto, beten kaula ngajak de para ajunan seteja kaangkui miarah hal Kak Dinto. Dalam Al-Quran disebutakin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fastabiqul khairat. Seartipun berlomba-lomba dalam kabagusan. Juga nang ayat lain Kak Dinto ede buaki wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sartepon saling tolong menolong dalam hal kesayangan ben takwa ben sampai tolong menolong dalam hal kacubaan otabeh kamaksiatan. Mela Kak Dinto dari dua ayat gede tantona nikah pakon saya memang kotu kaula sareng ajunan sateja ngalakonin hal-hal sesai ben bagus. Samoga sekalian lagi kaula sareng beden ajunan sateja nikah paring nah seneng ngelakoni hal-hal sesai tor bagus. Pamungkas kasor beje ngajeng bagdullah dengan kangkong argana mode bila beda tor ator selopot tor salah tak langkong nyoon sapora. Mator sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Rabu tor Dewan Juri seki bada to mator sekelangkong ki mecet alengki alengki ci masjid mika aula kafe literasi perpustakaan. Para Rabu acara atau belampa tareka adu penal pidato bersama Tura Kadinto juga konjeraki kalaban live YouTube. Ingepon ampon share grup lomba pidato bersama Tura. Ngereng manabi share selain juga or kelopayan keanggui subscribe matur sekelangkong. Seterusnya pun nomor 13 nomor lotre 13 ngereng ke sarerana taretan nomor lotre 13 ya torna engkel engkuni engkun se ampon esedia aki. Se kapeng 13
kanca atau kereta nomor 13 panika tak registrasi ki are mangken tor juga tak modut nomor undi atau yang ke burung juga manabi beda tantretan sengereng adu pinal pidato bersama tura se kita registrasi ngereng registrasi tor modut nomor undian seampon sediaki emeja registrasi. Bapak Ibu Tor Dewan Juri nika ampun siang seterusnya panika nomor lotre 14 ngereng Ibu Musrifatul Jannah dari SD IT Multazam. Dek salerana ngereng engkel ngengkuni engkun seampun sediaki. Tak langkong nyoon eti sateja pamearsa, kong langkong dek para juri, abdina peti makenal de ajunan sateja. Nyama abdina, engki kak dinto Musyrifatul Jannah, menaka peserta dari DIT Multazam, Kalaben nomor undi 14, ampun sakak dinto matur sekalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salaraipun semolje Bapak Ibu Dewan Juri atuan lomba pidato bersama tura. Salaraipun semolje Ketua Panitia sareng sateja anggota epon. Sarang para rabu sepo anom se ampon pada sekek alongku se pada molje parcuke. Menangka ator se kapitan se otama ator langkong parcuke patot kerana amoci sokor alhamdulillahirabbil alamin de ajunan epon Allah Subhanahu wa taala menangka se amor peceket se kadima ampon kasokan nepe aki rahmat serta tor hidayah. Pamoljaan sarang kasalamatan moket tep tepe aki ya mongku dek kajujung Gusti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sepo anom sepada molja tor parcuke. Komalancang edel melampa atuan pidato saat aris peten kaula peti ngatoraki tor acer pe aki pul ompul engki paneka aromat budeja torontana nyopre nompuaki pangarep potra potre sejeje pecre. Tujuan sepaling utama mabede lampa tareka torontana kak dinto menangka wujud pangarep sopaje paki kana beji kepaneka bisa teti orang se apekte de orang sepo dua nah. Cuken ape kuna mongku agama nusa tor bangsa. Para rabu sepo anom sepada morja tor parcuke. Langkong cernakna lalampaan kapungaan panika elampa aki ebeje siang tor ngenengi yang percompok kalaban breket sekotu eka santing engki akatia jajan tetel petong berna aing komkoman se ebetei koboan se ebekei petok macem kembang setong talam paringi sateng kespadi, jekung, Al-Quran, tasbih, kaca, pulpen, obeng, seser, tor pakakas lain epon. Seterus epon sepalang lebur dari pude je toron tanah paneka, naleka kana beji nete aki patena, de telo talam tetel sesabeluna ampon elamai daun gedeng, nyopre tak kotor. Sampona kak dinto kana beji pas etutuaki dek talam se aese Al-Quran, tasbih, kaca, obeng, pulpen, padi, jekung, tor seser. Nyopre bisa montut reng bereng se ekalai buri kana se alam paaki toron tanah. Para rabu sepo anom se pada molje tor parcuke.
Tining partanda saya bisa teti tenger dari lalampa kadinto manabi kanak peji kenikah montut Al-Quran naleka tibesa bekal teti orang saya cakang mau lebur de Al-Quran. Manabi tepak montut padi otabe cekung naleka tibesa bekal teti orang tani. Tor sapane manabi montut reng-bereng lain-lain epon. Rengkas epon, reng bereng se ampon epele kanak bejik kenika, teti tatenger, otabe tekuden lalakon paki, sebekal eka oleh tor tatenger bebetek kanak kenika manabi ampon tibesa. Lalampaan budeja toron tanah panika akatia ampon nganem sepe, ngereng sangkolan budeja kepanika cek parlona kerana kita humate aromat nyopre pakun langgeng. Engki sakak dinto cecer been beb lalampaan toron tanah seampun ka ator edelem pasemuan saat are semangken. Dari beten kaula enaleka beda ator sarang pamator sekorang akor nyoona pangapru setade engken. Sakak dinto beten kaula ehahere kalaban kasor peja lebat bengkalan. Kapakong kakepora, manabi bede katopalan, tak langkong nyoona sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekadinto dedebun dari taretan se kapeng telopeng. Kapeng 14, Ibu Musrifatul Jannah dari SDIT Multazam. Seampun madepa toron tanah. Banyak budajan sebeda ematura, salah situng toron tanah, ocung pesator selainnya. Malar moke tetap beda otak tetap langkeng pulau matura tantona kalaben karja beten kaula sateja kaangkui merteh budajan panika. Salah situng karja se ampon karja aki sarang kelimpok turmek panika adu penal pidato basa matura. Sekali lagi ngemo tidak tandretan sateja kadinto lampa tareka se are mangken panika ampon siaraki atau baik konjeraki lebet YouTube live samangken juga ngereng subscribe channel pon perpusip Pamekasan. Saterusipun nomor lotre se ngereng teretan se nomor teretan Suhanan ngereng ongke de podium atau panggung se ampon. Cek 1 2. Talanggong nyoneti. Sebelumnya kenal lagi abdina nyamana Suhanan ngastene guru neng SDN Cemabu Barat Citung Kecamatan Cemabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selarana semulja sebeja Dewan Juri atau penal pidato bersama Madura saya beten kaula hormati sebeja cakanca sepada ngireng atau penal pidato bersama Madura jogenan saya beten kaula hormati dan ngireng beten kaula serang pajunan setuju
ngatori pocih tersokor bitalafut alhamdulillahirabbil alamin kasempe kering ke ajunan Gusti Allah siamur bejeget sekadima kantos siang aris mangken feden kaula sareng pajunan sedede lagi kaparingan banyak nikmat langkong nikmat iman sareng Islam jugenan nikmat kesempatan kantos bisa alingki tor tepang kun kadento dalam kabadaan sehat saya jember pangkalian epon sallallahu wasallamuhu kasempe karing keajunan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam se ampun abekta beten kaula sareng pajunan seteje minat dulu mati ilan nor tor malar buka beten kaula ajunan pengingah loafen syafaat epon ila yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Para rabu sebeten kaula hormati Makar sare ematura tanto epon padung kali ce ematura kadinto banyak macam budaya. Salah satu budaya se beda neng ematura si ampon kalota engki kadinto arobaki keraben sape. Nah, sekoti teden kaula bagi ajar bu akina keraben sape karena betul se EBTC sareng panitia putih ereng ke saos. Kenapa keraben sape kak dinto? Keraben sape aropaki aduan berkah sapasang sape sareng sapasang sape selain cundepaan deka garis finish. Sape kocaki menang kak dinto menabi depa kade garis finish. Setelah sepon keraben sampai kak dinto aropa aki berisen dari bengesepo matura. Sekadema maksud sareng kecuan epon ingki kak dinto makuh bira mager sare matura saampona lastare panen padi. Namun ampon tak ngantos panen padi boleh ampun sekut bedaki keraben sape bangsa bengah kabupaten saya beda neng Madura. Selain dari keponika keraben sape jugenan bisa ngangkat derajat orang se miara saben buktena menabi sape kele bisa menang di dalam aturan neka manabi ijual bisa pajularan sekali itu. Setelah saya pun keraben sape agen tu para kelengan se aku mongku de kaudien manusia alam dunia. Para kelengan se aku gila antarana ingki kadinto ajegeh kasih kencang ala bebre jugenan saling alam tolong tor cik dalam tali tingkah. Nika se ekentu dalam perkelengan semulja dalam keraben sape. Setelah saya pun keraben sape nika ampun kalontah deka mancanegara beni namung ematura kamancanegara nika ampun kalontah kantos banyak turis asing sedeteng deka Indonesia Poglangkong deka Madura kangki ngolati dan sampai ke dento sehingga apa menabi ampun banyak turis saya ampun datang ke Indonesia tentunya bisa nambahi devisa deka negara. Saudara, mana pemerintah ampun atayeka
keraben sampai kak dinto langgeng bumi Madura. Tarekat-tarekat tersebut antarana mabede keraben bangsa benga kabupaten bedaki saben-saben bulan sekalian kadang seminggu sekalian nikah mabede keraben. Lah nikah saya nyamanya keraben kene. Bode boleh tarekat pemerintah jika itu mabede keraben raja. Keraben raja otabe sebut kalaben keraben gubeng otabe keraben presidenan. Nah, keraben gubeng kadento arapaaki tangke dan negara. Jadi negara sing mabede keraben gubeng kadento kangkuy arapu piala presiden. Keraben gubeng kadento pesertana Pak Lekor Pasang. Minangka bekel dari 4 kabupaten saya beda neng Madura. Cukup sakit itu saya berikan keula bisa pada Pak orang Telangkonga berikan keula nyon sapora menabi beda kotor masa separoh esoona de tasbara menabi beda pemator sekalero tak langkong berikan keula nyon sapora. Akhir katam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor selangkong tarian ser nomor lotri se kaping 15. Ampon mada Pak Tetebun lomba adu final pidato bahasa Madura. Para Rabu tor dewan juri se pada cimercet mika olongku kalongku anepon. Matos langkong ki pada atreng kaangkui miarsaaki adu penal pidato bahasa Madura se elamba aki sarang kelimpok turmak arimangkin. Seterusipun nomor lotre 16 ngereng taretan nomor lotre 16 yatona ongke de panggung otaba podium si ampon sediaki. Adu penal pidato bahasa Madura kelaban nomor 16 saya semaipun Abdullah Haris SPD saya amolang nang SDN Mortaci Setong Kecamatan Tumbabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaator poci torsokor mongku da ajunan epon Gusti Allah sia amor pejagat kelaban karsa epon kaula ajunan bisa apang ki yengkun ka dinto samalar muka beten kaula sateja edelem beden apa pang dalam partengkan atu penal cecerbean bersama Madura kelaban poketen malangkeng budaya Madura malar manter kengingari dana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Kaangkui langkeng budaya Madura saestona pamolan dari abek saperontuten kakak ale empuk rama epu tor berkelabe akati edelem kau di ren aren antara kakak soale dalam akun aki bersama turah bedeta telo onteken ingki kak dinto sisa pesan pesa inja iya sekapeng 2 epon pesa engki enten ben sekapeng telok pesa engki punten contohna ketika kak soal dalam akun aki pesa matura ko tunangangkui inja iya otabah pesa engki enten anak seorang tua
Kotuna aku aki bersama turah besa engki punten. Edelem kau dien rensa aren. Manabi aciling kabedeen puta cematura utama epon dek nak kanak ngudeten samangken kak dinto. Aku nak aki bersama turah ampon cer kalacer tak etemu koncok punggel lah. Besa dari luaran yang kui beni kaprana. Parmila dari kak dinto ngireng dek sateja napa marte puta ce bersama turah. Pakutong rocung ngacek dek kanguteten otama epon kaangkui malangkeng puta coba sama tura minangka lalampan dari puta jena pengasepo parlo elang kengaki dalam kau dien kaangkui kesampurnaan angkiten okara bes sopaja tak elang dari bumi matura taselem yanyuk buda jena bangsa lain. Segak dinto angkitan okara besa minangka cecerbaan bersama tura kalaban poketen malangkeng buda je bersama tura. Dari beten kaula kacepot kula na kula merah salalopot beten kaula nyona saporah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakadinto tetebun se ampon pada Pak sareng taretan nomor 16 Bapak Abdul Haris dari SDN Murtaci Situng. Para taretan pada ngereng atu penal pidato bersama turut pada mulja lampa tareka kak dinto deki manabi pokol 11 lebot telopolo kantos 12 lebot telopolo paneka istirahat atau menangka isoma istirahat sholat tor adeer deki tadi pokol 11 lebot telopolo kantos 12 telopolo panikah isoma. Lestari isoma bedi etrosakina lomba pidato bersama matura. Tibon apa? Kasroju epon? Tak mabi isoma ki? Semangkin ampun depak nomor lotre 16 semangkin peto belas. Kata napa Bapak Ibu tak mabi soman apa mabi Pak panitia? Dewan juri kata napa? Oh iki kasarojuan Dewan Juri sareng cakanca sengereng adu penal pidato tak mabi isoma. Jadi terus sampai lestari. Tak mabi jem isoma tapi panjenengan wajib neka sholat juga menabi leseng istirahat oradeer. Bisa mesen de kafe literasi yang pun sediaki aing deer macam tor deeren selain. Ngereng seterusnya pon Bapak Ibu kimet jatmika ekalongkuen epon. Seterusnya pon nomor lotre peto beles. Ngereng taretan nomor lotre peto beles. Ngereng ke de podium atau panggung sampun sediaki. Tak langkong nyoneti de sateja pamerasa kong langkong de para juri Abtina petima kenal de ajunan seteja nyama Abtina iki Kak Dinto Rawdatul Jannah minangka peserta dari SDIT Multazam Kalaben nomor undi peto beles mator sekalangkong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Salaraipun semulja Bapak Ibu Dewan Juri Atuan Lomba Pidato Bersama Tura. Salaraipun semulja Ketua Panitia sareng anggota epon, para rabu sepo anom, seampun pada sekek alongku, sepada mulja tor parcuke. Minangka ator sekapitan, seotama tor langkong parcuke. Patot kerana amoci sokor, alhamdulillahirabbil alamin. De ajunan epon Allah Subhanahu wa taala menangka sareng panenapan kanikmaten setak kabitong benya epon. Aropa aki nikmat iman, Islam, kesehatan, tor kesempatan kantos beten kaula sareng ajunan saja kongang areng sareng longku pasen muan Kak Dinto dalam setong tareka atuan pidato bersama tura kaangkuy ngemoti mulang are tu remek sekapeng empat dalam kabadaan cuma pertor maseneng ate kamuljaan sareng kasalamutan samoga tetap ete bahagia mungku sekajunjung kuste Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban panyoon tor pangarep malar muka beten kaula sareng ajunan seteja tetep kengenga seraman rahmat sareng syafaat epon Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu sepo anom sepada mulja tor parcuke pemalancang dalam lampaan atuan pidato are makin beten kaula, beten ngatorakia, cecer been, pul ompul, engki kadinto, aromat pudece, toron tanah, nyop ngombuaki pangarep, potra potrese, cece pecer. Toron tanah kadinto, minangka lalampaan bagus konana, mungku de orang matura. Nanti aki cek nak kana beji seampun umur petong bulan eke ngaki nite de ada nah engki Kak Dinto nite tanah lalampaan toron tanah panika minangka pertandeng ada cek kana beji kenika bekal ngaoningi perlampeng tong setong ngabereng dalam ongroten curpuna tor tambena omor pagi kantos dibesang. Tining tujuan sepaling utama mabedela lampaan toron tanah panika engki Kak Dinto minangka wujud pangarep sopaja pagi kana beji kenika bisa tetia orang si apek tede orang sepo dua na juken ape guna mungku agama bangsa tor negara. Para rabu sepo anom sepada mulja tor parcuke langkong cernakna lalampaan kabungan kenika elampaaki beje siang tor ngenengi yang percompok kalaban bereket sateen sekotu eka santing akatia jecen tetel petong bernah aing kumkoman to aing sebedai koboan sebekai tong macem kembang macem kembang beda juga setong talam lain epon engki ASC sa tengkes padi jagung kacang Al-Quran buku toles pulpen obeng soroy ota becungkat tor pakakas lain epon
Pakakas kadinto ya koraki sareng kasokanna sing ngagungi kebei otabe se andi parlo. Saterusipun si paling cek lebur dari budaya toron tanah panika naleka nak beji nidaki patena kak dinto dek telok talam tetel. Sesa beluna ampon lamae sareng dauna gedeng nyopre tak kotor. Menabi kotor tak langkong bersih gelu tangki. Saampun agak dinto kana beji pas itu tuaki dek talam si aise pan seponapan bereng segala ampun kasebut eki kak dinto Al-Quran ben semacam epon. Nyopre nak kana beji kak dinto bisa muntut dek bereng se kak leburi nak kana alon paaki toron tanah. Para rabu sepo anom se pada mulje tor parjuke tining pertanda saya bisa tetita tenger dari lalampaan kadinto manabi beji kepanika muntut Al-Quran nalikati besa bekal tetia orang sejakang maus ota belebur di Al-Quran manabi tepak muntut sateng kespadi ota bejegung kanak benika bekal tetia orang tani tor manabi muntut soroy ota bejungkat kaca nak anak beji kenika bekal tetia orang sekenceng adenten tor sepaneka juken manabi muntut bereng lain-lain epon rengkes epon reng bereng si ampon epele kanak keji panika tetia ta tenger otabe tetia tekuten lalakon paki sebekal eka oleh tor ta tenger bebet kanak kenika manabi ampon tibesa. Lalampaan budaya toron tanah panika akatia ampun nganam sepe otabe compa bepara elopa akina sareng kaum matura ngireng sangkolan budaya kepanika cek parlona kerana kita kumati aromat otabe nyopre pagulang geng sakadinto cecer been beb lalampaan toron tanah pon kaator edelung pasemuan saat are samangken dari beten kaula enalika beda ator sareng pamator sekorang akor tengka pola sejenggel kaolaten angki okara sekorang sorop mongku pangkelian saebutuka nyona pangabru setade engken lepon sakadinto dari beten kaula epong kasih kalaben kasor beje lebet bengkalan kapakong kagepora manabi bedekat topalan tak langkong nyona sapora akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para tretan sepada ngereng atu penal atau bersama turus sepada moljet sakadinto menangka cecer been salerana nomor Lutre Petobles minangka bekel dari SDIT Multazam. Saterusipun nomor Lutre Belubles de salerana taretan nomor Lutre Belubles ngereng ka ator tor engkel ngengkuni engkun si ampon sediaki. Kalangkong nyon sepora de sateje para rabu sepo enom dan gula Sarifatus Solehati asal sekolahan SDN Jungcangcang Setong Mekasen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebeton kaula takzimi satejeh dewan juri sareng satejeh rabu sebeton kaula hormati. Sesapesan ngereng areng sareng pada amat
de Allah Subhanahu wa taala sekak dimah ampon apareng nikmat sehat tersempat kantos beten kaulah sareng ajunan sateje kapareng kesempatan tapangki selera delem atu penal pidato kalaben aguna aki besah matura sesoklah. Salawat torsalam ka ator de semolje ajunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampon ngangkes umat dari alam jahiliyah noju de alam kamajuan akati semangken. Sate jerabu sepada parcuka satros epon dalam jejer been beten kaulah beti ajar beaki bab keraban sapeh. Sekak dima keraban sapeh kak dinto aropa aki salah situng Buddha Jamadura segi epeara kapit samangken torjuganan ampon kaonang dek negara manca. Melaipun ampon detih kewajiban dak kita sateja menangkang ngodetan Madura kaangkui melangkeng budaja keraben sape. Miami pas eyakoh negara manca. Mamolan badana keraben sape engki kak dinto ki jaman kona sape sesapasang guna aki anang geleh neng sabe. Kalaben obena jaman keraben sape laju pabede aduan. Mamolan aduan neka bede neng Kabupaten Mekaten. Asabab Kabupaten Mekasen paneka aropa aki karesidenan Madura. Parlo eka geli sareng para rabu sateja. Sape sebekal ekerap engki kak dinto sabeluna moi dimin sareng pansapona cegen. Antarana konceh seekor ca sareng gula jebeh. Salastarena campur laju contangaki dek sapena. Dining panyontangna beti dari pereng. Akadia saropong ananging topoh salah situng koncona. Sate jerabu sepada cumamber panggelian. Bada juga jamona sape selain. Engki kak dintoh telur ajam kampung. Sebenya epon kongseh seket langkong. Contangaki ke sapena. Kalaben areben sapena bisa burusan tak. Amara angin kalang bus-bus. Kaprana seekerap eki kak dinto sape lake sekasambut jagir. Nanging semangken keraben sape kak dinto ampon lampa aki Kabupaten Bengkalan. Pramela dari kak dinto benyak mager sare seterong olat nah kelaben sape pas engkel rabu de Bengkalan. Kirana cukup sakak dinto jejer been beten kaula manter moga tetia tambena ilmu pangauningan mongku dek kita otamaepon dek para ngangaudeun. Pamator pongkasen beti pongkasih kalaben cap ocapen kamor dejeh kadejeun pereng jebeh jerajeun dek satejeh ngangaudeun
ngereng jaga kabudajan. Wallahul muwaffiq ila kumitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekadinto para ibu, bapak tor ibu tor dewan juri cecerbean dari taretan nomor lotre belubeles Ibu Syarifatus Solihat Cung Cang Cang Situng. Alam ampon mesem dek kaula saja kalaban ondem se akatia teti pajung dapetan kaula saja kantos tak pate ojeng elam patareka se ampon siang mangken lam patareka lom atupinal bidato pesah matura se seperti kelimpo tu remek kangku molang arena kulimpo tu remek paneka se kapeng 4. Dan saja se ki aleng ki cet meka pasemuan kadinto ngereng seterusipun nomor lotre sekapeng 19 ngereng taretan se ampun kapupuan engkel ngengkuni engkun se ampun sediaki. Sekali lagi sekapupuan 19 ngereng ya torna ke the podium otabe angkun se ampon sediaki. Nomor 19 neka tata ada ki teti etosaki gagal otaba burung ngereng lampa tareka atu pinal pidato are mangken. Seterusipun nomor lotre kapeng 20 Bapak Subal Khoir dari SDI Al Munawwaroh Pamekasan. Desalerana taretan nomor lotre 20 ya torna engkel ngengkuni engkun si ampon sediaki. Asma Atina Subhal Khair dari SDI Al Munawwaroh Pamekasan. Uhayyikum bitahiyatil Islam bitahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sementara menyampaikan salam panika sunnah. Maka mina dari Kak Dinto kalau tersampian sebagai orang Islam panika tentu banyak maca atau mengucapkan salam panika. Ulangi sakit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sebutan golong hormati para rabu, sebutan golong hormati para ibu, warung bapak. Alhamdulillah ning are mangken golong tasambian panika paringi nikmat sehat sang nikmat sempat. Tanpa nikmat panika beni cuma-cuma saya paringi oleh Allah dan golong tasambian panika. Namun manabi kaulah tasambian panika nyokol nikmat separingi Allah Subhanahu wa taala, maka kaulah tasambian panika bakal tambahi nikmat selebih raja sang Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum kafartum inna adabi lasyadid. Asik artiipun panikah manabi kaulah tasambian nikah nyokol nikmat Allah, maka Allah panika bakal nambahi kalaban nikmat-nikmat selain selebih banyak. Namun manabi kalau tasampian panika ingkar kufur, kemudian kalau tasampian panika ke nikmat Allah tak nyokor, maka Allah nikah timbakan adab nikah selebih banyak. Jemaah sebutan kaulah hormati, maka tujuan kalau tasampian badan tempat panika oncengan panika kaulah kalau ngajak ke panika ase bersihan baik lingkungan bagus lingkungan, kemudian ya abakna kaulah tersambian nyaman ibadah ke Allah, nyaman ajar, kemudian nyaman juga kata tangkeh, maka ase bersihan panika toleh sareng dukung situng bangsa lain sebab tebuna kanjeng Nabi panika an-nadhafatu minal iman. Hasil bersihan panika bagian dari iman. Jadi manabi kalau kesampian panika banyak hasil bersihan aja ke bersihan panika lingkungan, maka tentu kalau kesampian juga nambah keimanan. Juga nyaman, kemudian ibadah nikah juga nyaman. Matura nikah banyak orang-orang cukan aja ke kebersihan panika. Nikah tak buang sampah diman. Nikah bentuk kalau tasampian aja ke sebersihan. Ada Kak Dinto Parabu mulja lagi sang Allah panika tohe sami-sami aja ke kebersihan sebab kalaban sebersihan panika kalau tersampian cukan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Namun Allah nikah cinta ke orang-orang yang taubat atau taubat ke Allah, kemudian cukan cinta ke orang-orang yang soce sareng aja ke kebersihan. Baik pakaian nakalampina kalau tersampian soce menabi as-salata abaja panika saenggana setia ibadah seikatarima munggu Allah Subhanahu wa taala. Para bu, para ibu, sebutan kaulah hormati, nikah sebisa kaulah sampai yaki, nyun sapura manabi banyak kesalahan, setengkaulah sampai yaki ning air mangken. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor selangkong taretan nomor lotre 19 Bapak Subhal Khair dari SDI Al Munawwar. Oh, nomor dubolo engki. Subhal Khair nomor dubolo dari Al Munawwar Pamekasan. Seterusnya pun para rabu se ampon
cet nika kalong kuan epon. Terus epon kipanika nomor lotre selekor Bapak Ahmad Hamidi. Abakel dari SMP Negeri 4 Pamekasan. De salerana ngereng ke ator. Ngereng di ator lah, ngereng ke ator. Fokus sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidfa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sangka pangabak teh kaator moga ajunan seteje sasepo tor bangesepo guru sasempeun beten kaula tokoh masyarakat siabdina tak basa nyebut aki asma agung ajunan tong setonga Allah disami'na wa atokna maupun sedana semulja dewan juri Bapak Kadis sareng saperuntut praput epon seteje panitia jogenan para rabu sepotor anom kaula amul jaki sesami cet nikah saya alongku epesemuan beje aremaken samalan muka beten kula sedang ajunan saja kenging manfaat barokah istiqomah lanceng parto beten berselamat juga tekajat seteje saja tor karep kenging syafaat epon tor rahmat epon Gusti Allah sareng Rasulullah kantos bengket pagi areh kiamat amin ya rabbal alamin. Tak langkung nyaun eti abdina Ahmad Hamidi sekalontah kalaban ceculuk mat pelor kongkonan dari SMPN 4 Pamekasan. Dalam kesempatan saya juga remangken tak lupa beten kula ngaturake selamat mongku kelimpok tuk remek 4 akor sareng bawa kita pesamuan kadito yang kipak dingko malangkeng buta jamatur samalar muka kebikeng deki kelimpok tuk remek akad cap ucapan siangkit Bupati Pamekasan. Pasir beten kaula Pamekasan hebat, Raja Bajra Parjuga. Pangarep terpemuji samalar muka bisa memacu mutu pendidikan nasional khusus epon kota Pamekasan campon kalontah menangkah kota pendidikan. Parabu sesami cuma berpanggilan akade se ampon kegeli seteja semakin kak dito ampon masuk zaman milenial. Jak nadat modern zaman modernisasi tor globalisasi. Kita mari guys lebih boleh besti. Cuman makin, cuman beken. Asar bet pun tak poron ngakui kain. Jual beli ampun serba online. Menabi orang lambe istiqomah ngaji. Samakin liburan nongkrong nang kenangan free wifi. Orang lambe orang jaya nyari ilmu samakin liburan nongkrong nang kafe. Mun lambe libur jaga malam samakin liburan nyongok film. Nak kana lambe kalangker bejeng mun samaken liburan ke Mobile Legend menabi nak kana lambe ende sehatri sebede kadi to merengati mun samaken sebede nyampole aki derem makarpe iki taring megel mele kangkong kalegung tak langkong reng cuma bojok tersinggung boten kula ta bejejeg oneng ta arten ta bejejeg Bu Pak adalah bukti reng Madura tak tahu kebesaran TV betul kalau masih yang ini orang Madura kau tu seken neguk besah tor Buddha jana tibi katem pengampong besah tor Buddha jana orang lain contoh lambe nih bini mengucap kesetuaan apa empuk semakin apa mbak mun kasih ngodeun ngolok ale semakin apa adik lambe ngucap bibi atau banyaknya semakin tante de mari sama bu mungkin menjadi laki bocah anom semakin jadi malah beda orang kisah cuma bu nega tetangga Pak Tohet nyampet papa mama siap kebanyakan nongkrong sinetron TV Pak Ronero yang ke modernisasi
manabi epreksani serang Pak Pramada malah orang ada. Di mah apa nih cong beli buku, mama deh di mah ngarek rebe ke Timur, mak bede papa semua mama ngarek rebe, butuh tak butuh. Orang bule tak godongan, ya kep ngetren. Orang India mah tahu bucil, yang kep modern goyang dandut sarang. Napa kro eko jana gaul ya bon. Rosak tak aktor zaman kebedan kak di tempat Rabu. Pramela anglebeti pasemuan kak di tongireng. Beten gaul ngacek mengkus teja cak huru kota mana. Tore palebur. Kabut teja matur seampun kalau tasoki tor tengki. Manabi benih beten kula seteja pas pasirap. Manabi tak mulai diri semangkin. Pas bila boleh. Salah setong cara epon. Ngotamaki makoko pamarteh pendidikan karakter tor literasi. Minangka bagian dari gerakan revolusi mental. Akor sarang program nawacita Presiden Republik Indonesia. Pendidikan moral tor karakter para ibu. Pak parlo itu cuaki ngabiti kabitan moret amar ke akor sarang prebesan matur. Mun betek lah masuk ke otak tak kening tek otak. Pendidikan moral tor karakter kak dita aropa aki faktor seutama. Dalam ajalan aki pendidikan. Sopaja tombu adi ahlak sebagus ngajar lai ka odien karakter bebetek beburuk saya. Budi pekerti etika sebisa antetiaki moret. Apa ngon odi tor kau di nepaki sebekal beteng. Caepon cap ocap na Ki Hajar Dewantoro. Kui mabujud ngen angen kasebut parloh bedenah atreng tarekana. Beten kaulah setuju guru sabab sobong orang pejre kalaben partai neguru. Karena guru minangka designakan fit oleh otabe tolade muguret murid. Kadito sangat hormati otamaki kangkui orang matur sekalontah kalaben parsemon bepak bebu guru rato sekadi sarang puten kaula tor ajunan saja para rabu nyabi pelapa sarang bujana nyabi acem lemolen acek lo pada buta jenah odi marem saben arena cek atoro kamacu neceman takok lopot dari kaprana atet puteje tore cek tina tengkah salah bedeh atorana akhirnya epon pemator beten kaula nyona saporah atas sedeje canggolangan saya Dr. Fesah atau pula TK sekarasan kupar juga mengkupang kalian para rabu sedeje karena abdina menaka manusia biasa si tak bekal sesep dari salah bentusah mana bila res murni dari Allah si maha kubesah mana bi kalero dari saking putun abe tak ikrisah. Congkop beda beto kak sinol, telepon cetot kele merah, cokop sagak dinto pamator salah lopot nyona sapora. Wallahul muwaffiq ila humit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para tretan sepada ngereng atu pinal pidato bersama turun sepada molja. Saka dinto menangka cecerbeun salerana nomor lot Bapak Ahmad Hamidi si abekel SMP Negeri 4 Pamekasan. Seterusipun nomor lotre dulekor. Ngereng teretan nomor lotre dulekor. Ngereng oke ke pangkung si ampon bede atau besediaki. Talakong beten kaula ngabidi kalaben ngenalaki beten kaula. Beten kaula asmaepon Nur Jamali. Beten kaula juganan ngastani guru neng SDN Taran Setong Kabupaten Telanaken Kabupaten Mekasen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebatan kaula amol jaaki Bapak Ibu dia atuan pidato pesamatur Kabupaten Makassar. Sebatan kaula amol jaaki Kelimpok Remek Kabupaten Makassar. Sebatan kaula amol jaaki cukan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Makassar. Sebatan kaula amol jaaki cukanan sebatan kaula amol jaaki Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan seabekel. Para Rabu sebatan kaula amol jaaki ngereng badan kaula arang sarang ban ajunan sedajah langkong timin ngereng amoki sokor do Allah Subhanahu wa taala saya ampun abek tabetan kaula kalaban kanempatan sehat wal afiyah saengke seka dima badan kaula bisa akin pangkin apol kompot eka di to tempat sefa insyaallah penuh barokah amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam ya dorakina de baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun abek tabetan kaula dari kebutuhan nacub de keilmuan. Para Rabu sebatan kaula amul jaaki maksud bantu badan kaula beda eka di to tempat badan kaula ngajak ke ajunan sateje arang sareng ngereng keromat malangking budaja matura utama epon sebedening Kabupaten Makassar kepaneka. Makassar kepaneka kaalok jejuluk gerbang salam kota pendidikan. Amarke epon saben kenengan ampon epak beki sekolahan madrasah pondok pesantren. Orang matura kepaneka orang esuk ke Athena de urusan agamana. Cakang lakona bejeng ngajina tor kenceng bejeng. Badan kaula ngemotna careta kona seampun kalontak kaben saben kenengan. Ya Arya caretana api tak kunjung padam. Otabe apoy dengkah keleresan dan kaula ngastani guru ning telanakeun. Saestona apoy dengkah paneka kenengan wisata agama sebeda ning dusun Asem Manis 2 kabeutenan telanakeun bisa rarangan tokol Kabupaten Makassar. Seka Resa arena binya orang aplesir tor berkah kangkui mata kajet dari apa nikah eyang git dari guru ngaji seagen duan kesaktian KL se asma epon kimoko nama gegingah asma gegingah Raden Wignyo Kenongo resa aren kepanekah lebur manceng cuko or morok ngaji telas ke kemoko kantos mangken seampon langgeng engki kadinto apoy lake tor apoy bebini apoy kepanek kemoko kalaban ngecek aki kekajuan de katana kalaban etina Allah apoy kebane kakantos semakin odi otabe langgeng para Rabu sebeten kaula amol jaaki langkong kemoko paneka kedua raji potren dari raja Panglempeng, Lempeng, saya asma epon Siti Suminten.
para rabu sebedan kaula mulia aki. Kenangan jeria banyak orang berke se aja jualan i antara epon, ajual kalampi, ajual rasoken. Engki kak dento sakera merlena bede se aja jual pecot are bede se ajual jegung mata kaangku ekono eka dito tempat apoi dengkah kalaben careta kemoko jeria beden kole samoga nggak oleh ilmu tor pengajian resa arena partengka sarang pamator si sae samoga langkeng de kao dieun resa arena beden kaula tibi ben ajunan seteje saka dinto pamator dari beden kaula langkong korenga nyoon pangapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakadinto Dewan Juri tor para Rabu seki bede engkun Kak Dinto tetebun dari peserta sekapeng Dulekor Nur Jamali dari SDN Taroan Situng Kecamatan Telanaken. Saterosipun nomor lotre telolekor bekel dari SDN Baru Rampet Kota Situng Pamekasan. De salerana taretan nomor lotre telolekor ngereng engkel ngengkuni engkun seampun sediaaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng jawab salam kalaban sampak kompak. Karena debna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam absus salam bainahum. Tabur salam keselamatan antara petun kaula sateja. Ngereng pasampak terkompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katia korang parcuka utama manabi salam panikah cuma 2 kali. Debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala witrun wallahu yuhibbul witra. Jak saungkuna Allah subhanahu wa ta'ala panika kencil ban Allah subhanahu wa ta'ala panika senang dek bereng sekencil. Samoga kalaban salam sekapeng telok beton kaula sareng ajunan seteja ngaole pengalebur rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ngereng pasampak terkompak ajawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Rabu, para sepo, sebetan kaulah hormati. Ngereng kesempatan Kak Dintoh beton kaulah
sareng ajunan seteja amoci sokor dak hadirat epan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekak dimah beten kaulah seteja paringi pan sepenapan nikmat sareng Allah subhanahu wa ta'ala aroba nikmat jember jumamber saingke abdina sareng panjenengan seteja bisa aki pangki along polong aki lengki alongku tempat kak dinto sepenuh mubarakah pak kak dinto. Para rabu, para sepo sebatan kaulah amal jaaki. Salawat serta salam ngereng maus arang sarang Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampun apakah beten kaulah seteja dak jalan seleres. Apakah beten kaulah seteja dak jalan setapak. Apakah beten kaulah seteja dak jalan seiridoi sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu, para sepo sebeten kaulah amul jaaki. Pangkian are samangken beten kaki setong pidato apul ompul malangkeng budaya tanian lanceng mungku para ulama matura. Sepaling penting makna dari malangkeng budaya tanian lanceng mungku ulama maturah panika katipun apa orang maturah bisa atorok dak satujuna seperintah sareng Allah subhanahu wa ta'ala tor ating kelaki dak satujuna selarang Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu, para sepo dalam Al-Quran buaki a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saungkun Allah subhanahu wa ta'ala panikah marenta dak beten kaulah kaangkui alakoni panpunapan se parenta aki ban panpunapan se elarang serang Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari tanian lanceng sebatan kaulah ngaungi seteja engki kak dintoh bara cucukan bombara sengadup ke temur kak dintoh bedelangker makna panikah nutuaki ja orang matura panikah seneng asolat orang matura seneng ngaji Al-Quran orang matura seneng adikir orang matura panikah atau dalam panah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mela dari kak dinto beten kaula sarang ajunan seteja tada alasan kaangkui nolak setejana perintah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu, para sepo sebeten kaula hormati sakak dinto pidato se beten kaula are samangken sampai aki korang lebihna beten kaula mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakadinto cecerban pidato sampun elam pagi sarang teretan nomor 3 Bapak Abdus Samad MPD bekel dari SDN Perurampet Kota Pitung Pamekasan. Saterusipun Bapak Ibu saya hadir panika nomor lotre Pak Lekor Hika dinto Ibu Mamnonatul Lutfiah SPD.
Oh, ngereng. Kena Bapak Ahmad Hamidi nih ga. Ya terakhir. Sebelum beden kaula ngaturake tor atur asmaepon beden kaula Mamnunatul Lutfia sekak dima beden kaula molang neng SDN Pademau Timur 4 Kecamatan Demabu Kabupaten Mekasen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Dek semulje sateje Rabu sepo anom sebeten kau lagi. Pamator kabidan ngireng kaula sateje sepo anom arang sarang ngoncu kaki poci syukur alhamdulillah karang ke Allah si amur pejagat sekak dima beten kaula ajunan sateje Rabu ampon paparengan rahmat tor nikmat separsa kepilem banyak epon tor sekak dima samangken juken kaula sateje kenging ngarabui lampan tareka seakung se ekarjai sarang kelimpok tu remek seeperte sarang salerana seakung seesepoe sarang Ebu Siti Fatimah samolor muka beten kaula ajunan kaula ajunan Kak Dinto beten sarang eruh kengingah pamerteh tor paraksa samoga kaula sateje Kak Dinto kalaben bedena atu penal Kak Dinto bisa maracek budaje mature adat katemoran tor semoga kaula sateje Kak Dinto kenginga keselamatan dunia kantos akhirat. Kaju memberen tor keselamatan karasop dek pangolo umat sekeramat angker are kiamat cucuk Guste Nabi Muhammad sallallahu seapekta beten kaula sateje dari nemor kara peteng calemoten kantos ada Pak Sampurna ngormong senar mustek kana alam senar Islam tor senar Islam seepergem tor seetabur sareng Guste Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Samirbu sebeten kaula amol jaaki komalancang abdi ngator cangkolang ayajunan satu jerabu sekak dima setong pasemuan Kak Dinto seampon sarang kelimpok tu remuk se insyaallah parengi ridho dari Allah Subhanahu wa taala sangatja beten kaula ngepit pul ompul bekteh nak potoh de orang sepo dua
Sekak dimapek tenak potoh. De orang sepo dua kak dinto. Ampon. Salah kaprah. Setong contoh. Nak potoh. Kaluarah Roma ajelenan. Kak dinto. Ampon. Kalampan benyak. Nak potoh. Tak asalaman de orang sepo de dua. Tak ngolok salam de orang sesepo de dua. Tor nak potoh datang ajalenan dari luar masuk de Roma tak tapangki de orang sepo de dua dalam Roma ni ka ampon tak nyareh ka angkui nyium astana orang sepo de dua. Semoga mela dari bedenah lampan tareka seekar jai kelumpok tu remeka binto bisa mecek de tatengkan tata kerama maje potre ngangudeten pakotan mekasen kak binto. Amin ya rabbal alamin. Karena pon apa mila kepanika kala bensok masih paling dalam terjugenan dari ate seate beten kaula kak dinto ngereng ngarna pon apa pokok sarang ridona orang sepo de dua se debuaki sarang Rasulullah bismillahirrahmanirrahim ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Sekak dima arte epon ridona Allah kak dinto bede edalem ridona orang sepoda dua ben bentuna Allah kak dinto bede edalem bentuna orang sesepoda dua. Semoga dari bedena lalam pantareka seebedi sarang seekar jai sarang kelompok tu remek kak dinto kaula khusus epon matur sekelangkong de kelompok tu remek odi tu remek sepo anom sebeden kaula amul jaki sekati kak dinto pul ompul se sekalangkong sakoti tormisken sebisa beden kaula atoraki semoga bede dari bedena lampan tareka se ekar jai sarang kelompok tu remek kak dinto bisa aatetiaki maje potre ngangudeten pamekasan sekurrota ayun. Amin ya rabbal alamin. Pongkas pamator beten kaula salalopot nyon sapora wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Rabu tor Dewan Juri sekadinto cecerbeun pidato si ampon lampa akhiran nomor Pak Lekor bekel dari SDN Pademawu Timur 4 Mamnonatul Lutfiah SPD. Saterosipun nomor lotre petolekor. Ngereng miliar saki adon timin.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kaula tor ajunan ampun dapat bekto duhur tor ki alongku mecet mika engkun Kak Dinto lampa tareka atu penal pidato pesah matura se peti kalimpok tu remek kaangkui molangare nak emoti molangare kalimpok tu remek se kapeng 4. Para Rabu tor Dewan Juri setelah sepon panika nomor lotre petolekor dari SDN Sokalelah Kadur Pamekasan ngereng Bapak Farid Al Junairi SPD ya tona engkel ngangkuni angkun se ampon sediaki se kapeng petolekor Pak nomor petolekor marke sekemi sarang nomor 6 lekor Pak Nika tade registrasi sampai mangken. Ngereng se ampon kepupuan nomor petolekor ngereng oke de pangkung se ampon disediaki. Abdina Farid Al Junairi dari SDN Sokalela Korwil Kadur nyoneti kaangkui ngiring lomba pidato pesang matur. Rasana menabi dari umur abdina paling bungsuh cetak keduan alaman. Namun menurut hukum keluarga estona abdina menang dunia karena jaipon ring sepo setuaan bakun langalayan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kalabun nyebut asmaipun Allah. Nyoon etih nyoon lillah. Penyabis pacomil de Gusti Allah. Melekangkong kadejana. Leolena bedai talam. Tak langkong satejana. Abdina ngatorakinain Sayyidina wa Habibina. Wa qurrati a'yunina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ajunan Gusti nyoon palagaaki dede abdina pakembangaki sesajata reka abdina perpailangaki sekaku abdina saing ke satejena ngakeli punapa saya turaki amma ba'du. Katorada selera mulja sekeramat sepatut hormat semulja Bapak Ahmad Zaini minangka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan ajunan semulja para dewan ajunan sekasuhur parcukuh ketua serta pengurus sesarengan duk remek. Tak lupa salam jember cumamber dek seteja hadir sepo anom ebu bapak sebetun kaulah hormati. Komalancang abdina mator cangkolang kaiti ngatoraki piator pamator selebet sakapor sirepenang si eracik bungku saparacangan. Lebat pamator ngucuki kesampurnaan bid asmaipun seteja cakanca guru sapatarangan korwil cam kadur. Piator sisabesan ngireng beten kaula junan sami-sami tak coba nguncuk pemuji tor syukur deka Gusti Allah det si aku sebelas epon tak kopalang tanggung amar kebeten kaula junan ampon kaiti aki pangki tor alengki dalam situng pasemuan mulja engki kadinto tareka lampa lomba pidato bersama matura se epabede sarang kompolan du remek. Pramila kepanika song kembek te abdina dek seteja kesembeen sepo anom epu bapak sesami mulja keator akan taro oma melati satu or amar kebeten kaula ampon kaiti kaangkui tor mator ngatoraki piator aropa berbeen acu menengaki malangkeng budeja matura sekadimah saat semangken rasana ampon lontor ngalotor
kong langkong mongku koloman ngangodaten tor ngatetia paengaan de abe tibi ngengenga parlona de kotuna malangkeng budaja seka dimah para rabu sesami molja ampun sateja ngakeli banyak ongku ecaman samangken kepanika ngangodaten minangka generasi red muret ampun lepah tor tak biasa ngamalaki tengka seteti oker tengka mongku andep asor sola tengka sebece agadi matung taot ngireng lampa seteti oker tengka mongku oreng matura bukte esto tor bekte nak foto hormat pangormat de selangkong sepo ajunan para rabu sesami molja tor parjuga kotuna ampon etanam dalam dada minangka reng matura abiasa aki tor alas tariaki merte besa matura dalam saariana abe sabele minangka bukte namen bunga si abai korma cek matura ampon ekadere besa matura tetia besa si ampon manyetung dalam rasa akili derem dere tor majungi ate sateja mar kesari matura kong langkong tantaretan sabengsa sanakera elokean mulja paanapun asreh kadipaten Mekasen seraja minangka kota separju to besaos merte besa matura kepanika ketia tanggungan tareka beten gaula seteja eka bidi abe tibi sabele sanak potona tor etonjeng dukungan larengken dari seteja pihak otamaepon pamarentah Kabupaten Mekasen dukungan seteja mar kesareepon sabab bangsa siraja engki kadinto besra bangsa seesto aromat tor emut pangormat de sejarah pahlawan tor suhada epon Semke sakodi rancak si ampun ke ator lebet piator kecang kolangan kepanika tetia tambena pangauningan tak ajunan otamaepon metel paingaan ikan di abak tibi arasa tor aromasa agaduan kewajiban malangkeng buda jematura si ampun detik dari sekau dian kapra manabi tero aube kotu wajib ngobe sesa teja poma tanggungan mar kesari matura sateja ajunan seteja rabu sepo anom bapak ibu seakan tedendeng melaju gege soke sedek tak laju-laju asarang seteja salera molja dewan juri sesami molja tor parjuga saka dinto ator pamator abdina sesa bedena korang langkong ngepon abdina anyo ona sapora jeje terona ejek aja dari saking terona beten kaula senamung aromat saja Al-Bakir tak cukup ajar, tak oning ngaji, tak hafal patuna langker, tanto banyak solat tengka si korang ajar, pramila kepanika, atas sateja sesep tengka, nata pranata, tata krama sateja, besa seta akalimat tor tak karomat, sakoni banyak muka akan dua hikmat, numpak motor norok lomba duk remek, pesertana reng juara. Seteja pamator sekelero tetia caremet abdina nyoona sapora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para taretan sepada ngereng atupenan pidato bersama tura sepada molja sekadinto menangka cecerbean salerana nomor lotre petolekor Bapak Farid Al-Junairi SPD dari SDN Sokalela Kadur Pamekasan. Saterusipun nomor lotre belulekor. Ngereng de salerana taretan nomor lotre belulekor. Atorna engkel engkuni engkun si ampon esediaki. Matur talangkong Abna Amin Sakir dari SDN Kecamatan Kadur Nyabis. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Para rabu sepo anum se pada mulja langkong timin ngereng beten kaules deje ngoncukaki poci syukur dek Gusti Allah se maha agung se amur bejagat se ampon aparing pan saponapan nikmat kantos beten kaules deje bisa rabu dek pasemuan kak dinto delen bunga tor cember pangkelian. Sikapeng dua solawat sarang salamipun Allah malar muga pakun akiliyah tor tantu dek ka orang segenteng senerae ate sipeteng engki kak dinto kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampon apekta keten kaules teje dari alam kebutuhan sepeteng calemoten nuju deka kaodian selangkong percuga kalaban bedenah ilmu pangauningan. Para rabu se pada percuga dalam kesempatan Kak Dinto beten kaula peti ngatoraki situng dederbuan seeparing iful ompul kota Mekasen raja pecreh tor parcuga kalaban tak atingkel budaja. Para rabu ampon eka keli manabi pensapen daerah neng Indonesia Kak Dinto ang kedui pan saponapan kebudayaan di diwi sebang. Kebudayaan inggi Kak Dinto setuju kebiasaan saya sikap prakalampan neng masyarakat situng daerah se berisaki kalaban toron binoron dari para bengesepona sekak dinto cuken neng epolo Madura khusus sepon neng ekota Makasen. Kota Makasen cuken aketui pan seponapan kebudayaan ananging ngenes dek pangkelian ceman bingkeng Kak Dinto ampon banyak tingkel amarga tambah macuna kabadaan. Estoipon kebudayaan minangka simbol keanggaan terjati diri dari situng daerah. Kebudayaan juga minangka arta sitak kabilang argena sitak bisa eporok kanaban penapa abisaos. Juga tak bisa eporok kalaban obang na'udzubillah. Pramila dari Kak Dinto setuju tareka si tekai kalaban usaha minangka pukte tresnana ate kaula de kota Mekasen Kak Dinto. Para rabu semolja patot esok kore kota Mekasen Kak Dinto ekarsani sareng Gusti Allah kaangkui yastani sareng pemimpin seangketui atreng tengkih kaangkui malangkeng bedaja. Kabilang kabit tahun 2012 saya tapongkor kota Mekasen yastani sarang ajunan simulja Bapak Kiai Haji Badrut Tamam pemimpin siki anum jesuana ananging angketui visi sesangat raja kaangkui apekta kota Mekasen Kak Dinto ketik kota selangkong maju kalaban tak atingkel aspek budayana. Kalaban atreng pamekasan hebat tor semboyan raja pecre tor parcuga ampon banyak tareka raja saya elampaaki sareng ajunan Bapak Bupati kaangkui miara makoko tor mutngi motipole kabudayaan sisuklah dari kota Mekasen akati budaya tanian lanceng budaya ngagem batik budaya ngagem rasoken Madura tor se paling anyar bulan 11 setapongkor ajunan Bapak Bupati ampon alastariaki pameran kabudayaan sekak dimma elampaaki minangka pai modern de arelairepon kota Mekasen sekapeng 400 sangang polo 2. Para rabu simolje
ngereng kageli setuju tareka si ampon elampa aki sareng ajunan Bapak Bupati Kadinto minangka tolade beten kaul setuju Kota Makassar parmila dari Kadinto ngereng beten kaula sareng ajunan pada areng sareng tor pada pinareng masa roju peker tor makele ate angkui aten setuju tareka si ampon elampa aki sareng ajunan Bapak Bupati Kadinto nyopre langgengah kabudayaan sebeda Kota Makassar Kadinto tamasok tareka hari mangken beda atuan pidato bersama tura Kadinto patot esok koreng malar muka beten kaul setuju kekembangan sarang Gusti Allah kaangkui ngiras lalampanepon ajunan Bapak Bupati kaangkui apekta Kota Makassar Kadinto tapi kota selangkong maju ka sacecer kalaban kota-kota selain tor ongku pastia sarang Gusti Allah betia kota seraja pecreh tor paracuka kalaban asapo belas asaepon Gusti Allah amin ya rabbal alamin para rabu se pada paracuka Saka dinto pamator kabelutoh melea gula mele pecot katuara saka dinto pamator dari beten kaula salah lopot nyuuna sapora ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekadin tutus cerbaan pidato si ampun ela pagi sarang nomor belu lekor dari Bapak Amin Sakir SDN Kertagenah Lauk Sitong. Nomor